Nese tuvuge ko Trump ari inshuti y'abayatora kugira ngo bakaba barabigambanye bati tuziteza intambara twirwanishwe, noneho Trump azikuriremo ake karenge bigaragare ko atsinzwe, noneho Irani ijye ibona uburyo izajya isoresha uriya muhora kugira ngo ijye yinjiza kuko numva ko ngo izajya yinjiza agera kuri miliyari y'amadolari buri mwaka. Ariko se ukibaza nanone ko Trump Amerika yahoze ihiga abayatora ikagenda yica abayobozi bakuru umwe ku wundi, ese aba bayobozi baba bari ibitambo cyangwa ni ugutsindwa kwa Amerika? Ibyo nanjye ndacyabibaza. Ibyo wivugiye wavuze ngo Trump ngo ni umucuruzi, kandi umucuruzi ntagira umwanzi muri bizinesi. Byanashoboka ko byanaba, erega akaba yaragambanye n'abayatora. Hari ibintu tujya tubona nabo bari abishwe mbere bakaba bari ibitambo. Hari ibintu tujya tubona nyine ku mafoto, ariko inyuma y'amarido birenze ibyo turi kubona, kubera ko njye ntekereje ukuntu Amerika ari igihangange ku isi, uburyo twayumvishe tukiri abana na mbere y'uko tubaho yari igihangange, urumva. Noneho ukabona ukuntu ngo iteye intambara muri Irani, ikaba ivuyeyo ubu none aka kanya Trump avuze ngo sinzongera kurasa kuri Irani, kandi byanaporopojwe ko ashobora kutongera kurasa kuri Irani. Byaba bigaragaye ko atsinzwe. Biriya byo bisanzwe biba impande zombi mu bijyanye n'intambara, iyo ziri mu biganiro umwe ashobora gutungura undi akarasa kundi, kuko ibiganiro ntabwo biba bisobanuye, cyangwa ntabwo kuba turi mu biganiro njye n'uwo duhanganye igihugu n'ikindi runaka ntabwo biba bisobanuye yuko intambara yahagaze. Oya, akaba ari akahenge. Ntabwo bandika ngo intambara yahagaze ngo bari mu biganiro. Oya, ni agahenge gashobora no gupfuba, bakaba umwe yarasa ku wundi. Uzabibona ahantu hose bajya babikora. nagira ngo wenda n'ibyaduka muri Amerika. Oya, no muri n'abakongomani bariya n'abakongomani na M23 bajya nko mu biganiro ukumva ngo umwe arasha undi. Ibyo ni ibintu bimenyerewe ku isi yose, rero biraba. Ariko nyine iyo bibaye bituma uruhande rutakwiyenzaho rwo rushaka amahoro rwereka isi ruti burya wa muntu si uwo kwizerwa. Ati murebye bakoze, mbega muri make rwa ruhande ruhita rukugiraho ijambo, n'abaturage bakabona ko koko wowe ibyo urimo ari wowe uri kwiyenza. Hano ngo Irani rero kubera ukuntu Amerika igenda ngo ibatera uko yiboneye baca inyuma, ngo irimo irakoresha uburyo bwose igatega imitego ituma yizera ko Amerika itazongera kubaca inyuma. Sinzi rero ino mitego iri gutega nimba hari ikizashibukana. Oya, menya ihangana ry'abantu ngo burya rihera muri kwa gutera inda bwa mbere. Kuriya ngo intanga z'umugabo zirukanka ari amamiliyoni zigasiganwa, buriya ziba ziri ku rugamba rwo kuvuga ngo ninde uba uwa mbere ngo atangeyo mugenzi we. Intambara burya n'urugamba niho bihera, kuzageza rero umuntu azotsa akaza ku isi. N'umuntu arinda agipfa gifite intambara. Niho urugamba rubera bwa mbere, noneho bigakomerezaho gutyo. Hano rero ngo Irani igize ubushobozi bwo kuyobora, bwo gukoresha ubushobozi cyangwa se gusoresha ino Hormuz, ngo byaba ari ikimenyetso cyerekana ko Trump nyine nawe yemeye icyo twakwita uburenganzira cyangwa se ibyo twakwita kwishyura ukizana. Rero ngo ibi Irani irimo irabyitwaza kugira ngo ibone amahirwe yo kugenzura uyu muhora. Rero nanone Irani ikaba yasabye ko ibihano byose byakwirwaho rimwe, mu gihe ibyo bintu yasabye muri logike n'ubundi ntibi byakunda, ariko nyamara Irani ikeneye ko yabona ubwo buryo.
reka twongere tubasuhuze mwese mukurikirana Possible TV 12 aho tubagezeho ibiganiro bigiye bitandukanye. Rero turagarutse nanone, reka twongere tubasuhuze. Imbere ya kamera muri kumwe na Burishode. Burishode, bimeze ute? bimeze neza. Ukaba wigarukiye rero. Yego, rimwe iruta zeru. Narakubwiye ngo iyo wabyutse bikemera burya Ibintu byose bari sawa. ibintu biba ari umutekano Twanabonye ko ngo n'umurundi yavuze ngo umuntu aheba gutunga yatumbye. cyane. Burya iyo utarapfa nta kiba kirapfa. Bya bindi by'inzozi zawe ugiye uyishaka, isaha n'isaha uba wabigeraho. Akazi kabyo. Nubwo umwana w'umuntu ahora yifuza, ariko hari bimwe wajya ugeraho wenda ukararekera ibindi nabyo ukazabigeraho, ariko nyine iyo ugihumeka byose biba bishoboka. Icyo uba usabwa ni ugukora no gusenga. Numvise sitori z'abasirikare bavuga ngo nakuka kanyuma ngo k'umusirikare Mfasha. Nakuka ka nyuma nyine umusirikare agakoresha atabara igihugu. Noneho rero nkawe wirwanaho, nawe akuka kawe wagakoresha utanebwa, wagakoresha ujya mu kazi bikanga, none ejo bikemera. Ni ubuzima nyine busanzwe bwa buri munsi. Yes, rero mwese mukurikirana Possible TV turabakiriye, mukomeze mugubwe neza. Utarakora subscribe ikore, like, comment yawe ntacyo bitwaye. Ubundi dukomeye tubagezeho ibiganiro bigiye bitandukanye nkuko mugenda mukurikirana kuri Possible TV 12. Ngira ngo hari tumaze turi kuvugana n'undi ku ntambara ya Iran, ngo Trump yatengushywe nuko yumvaga ari kurwana intambara ya Iran mu cyumweru kimwe, bikaba bimaze kumutwara ibyumweru 13. N'ibyumweru 100 byagera, n'ibyumweru bingahe? Kuko buriya narakubwiye ntibundi Trump njye mbona ari aberanye n'ibintu by'ubucuruzi. N'ubundi ariko no umucuruzi Trump aberanye n'ibintu by'ubucuruzi, arabishoboye, mbese binabikora neza. Ariko ibintu byo kuyobora igihugu kiremereye kuriya nka Amerika, biramuvuna pe, biramuvuna. Nawe yajya kuri kamera yabivuga atabivuga, ariko uba ubona nyine ko byamuvunnye. ariko bitewe n'uko Trump n'ubundi burya abacuruzi bakunda kuba ari abishongozi, ahubwo nyuma byamwora ko na Amerika bizi kuba yishongora, kugira ngo byamwore. Ariko buriya iyo erega Amerika ni igihugu kidasanzwe kuri iyi si, cyakabaye ikiyo. ariko uzi ko buriya Amerika irusha ubushobozi, ni nini kurusha Trump. Urumva, ni nini kabisa kurusha Trump. Ni ukuvuga ngo Trump ntiyabura ibyo ayobora, ariko yakabaye ayobora ikindi gihugu wenda kitari Amerika, kuko Amerika imurusha kumenyekana, imurusha ubunini, kandi we ujya ubona ko yikundira iki, ibintu by'imbuga nkoranyambaga. Yego. Kuri Iran ngo yagiye itakariza icyizere Amerika kugera ku rwego n'ibiganiro ngo birimo kugenda gake gake. N'ikimenyimenyi, inshuro zose Iran yagiye igirana ibiganiro na Amerika, Amerika yasubiraga inyuma ikayiteraho ibitero. Ibyo rero bikaba nabyo hari icyo ngo byangije muri uno mushyano cyangwa se muri ibiganiro bya Iran na Amerika. Iran izi neza yuko Amerika, mbese iyo bagiye mu biganiro n'ubundi Amerika ica inyuma ibiganiro bikirimo, bitararangira n'ubundi ikayirasaho. None rero iyo urashe ku muntu umwarimu uri ku meza y'ibiganiro, n'akizere yari agufitiye gakeya kagenda kagabanuka. Ni ibintu byumvikana. Ariko buri shodi, ubundi buriya njye ntabwo ndi kubyibaza, njya wenda ugire nk'icyo ubwira Abanyarwanda. Ubundi nka buriya iyo abantu bicaye ku meza y'ibiganiro bikarenga, mu gihe bari bakiganira bataranasoza, abasirikare bakabafashe igitero, barateye, bakoze ibintu nk'ibi, biriya biterwa n'iki? Kwari ukugira ngo basuzume imbaraga za Iran, kwari ukugira ngo berekane ko, cyangwa se babikora Trump atabizi? None se biriya byo bisanzwe biba impande zombi mu bijyanye n'intambara. Iyo ziri mu biganiro, umwe ashobora gutungura undi akarasa ku wundi, kuko ibiganiro ntabwo biba bisobanuye, cyangwa ntabwo
kuba turi mu biganiro njye n'uwo duhanganye igihugu n'ikindi runaka ntabwo biba bisobanuye yuko intambara yahagaze. Oya, akaba ari akahenge. Ntabwo bandika ngo intambara yahagaze ngo bari mu biganiro. Oya, ni agahenge gashobora no gupfuba bakaba umwe yarasa ku wundi. Uzabibona ahantu hose bajya babikora. nagira ngo wenda n'ibyaduka muri Amerika Oya, oya. No muri n'abakongomani bariya n'abakongomani na M23 bajya nko mu biganiro ukumva ngo umwe arashe undi. Ibyo ni ibintu bimenyerewe ku isi yose rero biraba, ariko nyine iyo bibaye bituma uruhande rutakwiyenzaho rwo rushaka amahoro rwereka isi ruti burya wa muntu si uwo kwizerwa. ati murebye bakoze mbega muri make rwa ruhande ruhita rukugiraho ijambo, ruhita rukugiraho ijambo n'abaturage bakabona ko koko wowe ibyo urimo ari wowe uri kwiyenza. hano ngo Irani rero kubera ukuntu Amerika igenda ngo ibatera uko yiboneye baca inyuma, ngo irimo irakoresha uburyo bwose igatega imitego ituma yizera ko Amerika itazongera kubaca inyuma. Sinzi rero ino mitego iri gutega nimba hari ikizashibukana. Buriya Irani yamaze igihe kinini, izi ko umwanzi wayo ari Amerika. Yafashe igihe kinini cyo kwiga kuri Amerika bishoboka, ivuga ati Amerika ijya irwana gutya iyo iri mu ntambara, urumva? Kandi Amerika buriya bagira prinsipe ivuga ngo Amerika igira prinsipe y'uko igomba kujya mu ntambara ikayitangaza bibanje gusinywa n'abaminisitiri babandi inteko nyine, inteko ya guverinoma yose yateranye bakaryemeza. Naho iyo ari ukuvuga ngo ni agatambara gatoya k'umuperezida yivumburiye, ashobora kugakora, ariko nubwo kaba ari intambara ariko ntakite intambara akakita izina runaka. Uzarebe no mu mafilime tujya tureba cyane cyane zino z'amaseri, ujya kumva filime bayise izina, ariko kubera aba ari ama episode ukumva nk'igitero runaka bateye ahantu, intambara bateye ahantu runaka bayise ngo operasiyo runaka, mbese bayise akazina katarimo ngo war, katarimo intambara. Kaba ari agatera umuperezida nyine yishakira kwitwikira akagatera ahantu runaka, ariko ntakite intambara kuko mu itegeko nshinga ryabo ritabemerera ko Amerika ipfa gutera umuperezida uriho nyine aba adagomba gutera ahantu runaka atabimenyesheje abo bakorana. Ngo iyo iminsi ningahe? Ni 75 ningahe? Oya, ni iminsi 60 ibitarenga. Ngo iyo irenze bahita babwira ngo nakore abasirikare vuba byihuse cyane, kuko erega intambara irahenda. Umuntu wumva ngo intambara akakoma amashyi akajya gufana, ntabwo aba yumva neza agaciro k'intambara. Uwayishoye uyirwana, uteye n'utewe bose bakoresha amafaranga menshi, kuko hari amasasu bakoresha aragurwa, ibiryo abasirikare barya ku rugamba biragurwa, amabenzine y'indege n'amaesanse bariya bose baba bazanahembwa, urumva? Rero niyo mpamvu n'abakomeretse baravurwa, kandi bavurwa n'imiti yaguzwe, ibintu nk'ibyo. Niyo mpamvu rero buriya intambara isaba ikiguzi kinini cyane, kandi abantu baba bari no gupfiramo, kandi umuntu ntagira igiciro. Nubwo bavuga nyine ngo umusirikare ngo aba yaritangiye igihugu, nibyo koko aba ari kucyitangira, nta by'imishahara wenda byo ntitwabibara, ariko noneho ubuzima bwe hari igihe buhagendera, kandi n'umuryango we nawe ukamuhomba. Hano rero bisaba ikiguzi umuntu atapfa kubara muri karikirata. No muri se intambara irasenya ntiyubaka. Mbese ugira ngo ubu izi
ibi bitero bari kugenda batera basenya ibirindiro by'abanyamerika n'abanyamerika basenya muri Iran kugira ngo haba si amafaranga se n'ubundi Eh, bazahasanisha. yego ni ukuvuga ngo niba basenya ibintu bya miliyari imwe ni urugero, bakazabisana ku yindi miliyari ni urugero nyine, sitiri n'ubundi urumva ko ni ya miliyari baje kuhavuguruza yakabaye ijya gukora ahandi hantu mu bindi bikorwa bishyashya mbese niba hano hari inzu imwe ihagaze miliyari bayisenye, iyo miliyari yindi baje kuhavuguruza kongera kuhubaka bakabaye bayijyana ahandi itari iyo nyubako bakahubaka inshyashya zikaba ebyiri mu gihugu. Niyo mpamvu rero nyine intambara irasenya ntabwo yubaka. Sinzi n'impamvu abantu bakunda intambara, niba ariko Imana yabaremye, niba biremye mu tujene twabo mu turemangingo byaranyobeye pe. Harimo abantu ariko urabizi ko nawe urabizi ko no mu buzima tubamo bwa buri munsi urabizi ko abantu bakunda intambara no mu bana, ugasanga umwana akuze ari wa wundi ntunga urutoki ngo ukubite ibuye agakora hasi, hari abantu nyine baba bameze gutyo. Oya menya ihangana ry'abantu ngo burya rihera muri kwa gutera inda bwa mbere, kuriya ngo intanga z'umugabo zirukanka ari amamiliyoni zigasiganwa, buriya ziba ziri ku rugamba rwo kuvuga ngo ninde uba uwa mbere ngo atangeyo mugenzi we. Intambara burya n'urugamba niho bihera, kuzageza rero umuntu azotse akaza ku isi n'umuntu arinda agipfa agifite intambara, niho urugamba rubera bwa mbere, noneho bigakomerezaho gutyo. Hano rero ngo Iran igize ubushobozi bwo kuyobora bwo gukoresha ubushobozi cyangwa se gusoresha ine Hormuz, ngo byaba ari ikimenyetso cyerekana ko Trump nyine nawe yemeye icyo twakwita uburenganzira cyangwa se ibyo twakwita kwishyura ukizana. Rero ngo ibi Iran irimo irabyitwaza kugira ngo ibone amahirwe yo kugenzura uyu muhora. Rero nanone Iran ikaba yasabye ko ibihano byose byakwirwaho rimwe mu gihe ibyo bintu yasabye muri logike n'ubundi ntibyakunda, ariko nyamara Iran ikeneye ko yabona ubwo buryo. Ariko se hari akandi kantu naba ntekereje kuri icyo kintu ubajije. Nese tuvuge ko Trump ari inshuti y'abayatora kugira ngo bakaba barabigambanye bati tuziteza intambara twirwanishwe, noneho Trump azikuriremo ake karenge bigaragare ko atsinzwe, noneho Iran ijye ibona uburyo izajya isoresha uriya muhora kugira ngo ijye yinjiza, kuko numva ko ngo izajya yinjiza agera kuri miliyari y'amadolari buri mwaka. Ariko se ukibaza nanone ko Trump Amerika yahoze ihiga abayatora ikagenda yica abayobozi bakuru umwe ku wundi, ese aba bayobozi baba bari ibitambo cyangwa ni ugutsindwa kwa Amerika? Ibyo nanjye ndacyabibaza. Ibyo wivugiye wavuze ngo Trump ngo ni umucuruzi, kandi umucuruzi ntagira umwanzi muri bizinesi. Byanashoboka ko byanaba, erega akaba yaragambanye n'abayatora. Hari ibintu tujya tubona nabo bari abishwe mbere bakaba bari ibitambo. Hari ibintu tujya tubona nyine ku mafoto, ariko inyuma y'amarido birenze ibyo turi kubona, kubera ko njye ntekereje ukuntu Amerika ari igihangange ku isi, uburyo twayumvishe tukiri abana na mbere y'uko tubaho yari igihangange, urumva. Noneho ukabona ukuntu ngo iteye intambara muri Iran, ikaba ivuyeyo ubu none aka kanya Trump avuze ngo sinzongera kurasa kuri Iran, kandi byanaporopojwe ko ashobora kutongera kurasa kuri Iran. Byaba bigaragaye ko atsinzwe, kandi Iran nubwo yihagararaho ntabwo isi iremera. Bibaye muri bizinesi ko nta mwanzi ubamo nyine. Iran aka kanya Iran na Amerika barangije intambara gutya bimeze, bigahagararira gutya, nubwo Trump we ngo yagize ubunebwe, mbese ngo intambara imaze kumurambira ku gipimo cy'uko atazongera no gusubira kurasa kuri Iran. Byaba bigaragaye ko Amerika itsinzwe izuba riva. Ese koko
Irani niyo gutsinda Amerika nabyo wabyibazaho. ariko ruguru twabivuze Mm, nimba se Trump yaratangiye bati ni intambara y'icyumweru kimwe mm, ikaba imaze ibyumweru 13 ubundi ubwo si ugutsindwa erega buriya gutsindwa ni iki se ni mm. ukutagera kuri target icyo wari ugambiriye None se ububasha Amerika ifite ibitwaro bya kirimbuzi, ifite ibidege by'intambara bikaze ku isi, ibindi bihugu ku isi bidafite, ifite abasirikare hasi hejuru no mu mazi bazi kurwana pe, nk'uko nabo ingengo y'imari bavuga ko ari nini y'igisirikare. Urumva Mm. ni gute wambwira ngo igihugu nka Irani kinesheje Amerika erega muri ibyo byumweru? umva none kikubwira ko ibyo bintu ahubwo byageze kure Buriya ahubwo. nabyo umuntu umva yabyibazaho. ahubwo umva ikindi kintu cyabaye Mm, ngo Irani kandi irimo inategeka ko Isiraheli mm. yahagarika intambara kuri Hezbollah maze Rero, Irani ikabona kugaruka ku meza y'ibiganiro ariko urumva Irani we idafite ibyo yishingikirije nyine noneho urumva mm, ntabwo ivuze ngo intambara ntihagarare mu gihugu cy'iwabo oya, ahubwo noneho no ku munywanyi nibayihagarike wayo, no kuri Hezbollah ye kongera ku muturanyi Eh, wayo. rero nagira ngo mubwire ngo ahubwo Irani ishobora kuba ifite ibindi bintu ahubwo isi yabitanazi Nyine nibyo ejo twakozeho ikiganiro tukibaza tuti nyamara Irani ishobora kuba ifite ikintu yishingikirije gikomeye cyane kandi isi yose itazi, kuko uri kubona ari igisigaye ari nk'aho ariyo ifata imyanzuro Eh, mu bijyanye no guhagarika intambara. ntabwo Amerika Ntabwo igisabwa, ntabwo Amerika ariyo ntabwo iyoboye igitegekwa. ntabwo Amerika ariyo iyoboye Eh? urebye ubu ngubu Aho bigeze, ntabwo ari Amerika iyoboye aho bigeze uri kumva, uri gushishoza ugasanga ko Irani ariyo rwose noneho ubu wagira ngo niyo yahindutse Amerika, niyo iri gufata imyanzuro, niyo iri kuvuga ngo nimudakora iki ntidukora iki, nimuturasaho turabamena natwe, kandi koko bigahita binaba. Ya, Eh? rero urabona ikigaragara cyo nuko Irani iri kubikora kugira ngo igenzure ubushake bwa Amerika ikindi kintu hano gisa nk'ikigoyi Mm, ngo nyuma y'aho Isiraheli na Hezbollah basubitse intambara bagakorera ibiganiro muri Amerika ubu yasubukuwe nanone mm, ya ntambara yasubukuwe Hezbollah yarashe roketi muri Isiraheli kandi ubwo ni ukuvuga ngo iyo yarashe roketi muri Isiraheli mm. niyo Irani iri kuvuga ngo nibareke kujya gute bareke kuyirwanya Oya, ariko iyo Hezbollah ikorera muri Libani nyine ni umutwe ufashwa na na Irani Irani. Icyo yakora cyose bigaragara ko yirwanyeho, kuko ejo bundi nayo bari bayirasheho bikomeye. Mm. Ubwo rero kuba yarasheyo, urumva ko yo yarasheyo nyuma, ni uburyo bwo kwirwanaho nk'uko Amerika nayo irashe kuri Irani, Irani nayo ihita isubiza. Ibyo ni uburyo bwo kwirwanaho, ntabwo ari uburyo bw'igitero. Uri kumva? Mm. Ni uburyo bwo kwirwanaho, ibyo ntabwo ari uburyo bw'igitero. Trump we ngo yaciye amarenga avuga ko intambara Amerika irwana na Isiraheli yayishowemo Amerika irwana na Irani Mm. yayishowemo na Isiraheli ariko urumva bino bintu by'abagabo Ariko byanashoboka. Impamvu ni uko uri kubona uburyo Trump agenda acika intege, Mm. aho agenda yongera ngo agahenge, iminsi yagera ngo ndakongereye, bigaragara ko koko katagishaka iriya ntambara. Ashobora kuba bya bindi bavugaga ngo yarashutswe, ashukwa na Netanyahu, wabona ko ariko byagenze, kuko turi kugenda tubona ibimenyetso uko bihagaze. kuko yaravuze ngo iyo bataza kurwanira ntambara ngo Israel ntabwo yari kubyivanamo ubwo rero ngo byabaye ngombwa ko bagenda bakajya gute kubafasha nk'inshuti, nk'abavandimwe. Bigaragara rero ko koko Amerika ishobora kuba yarashutswe koko na Netanyahu. noneho ngo Netanyahu yavuze ko bagomba kwambura intwaro Hezbollah ati iyi ni intego dufite njyewe ndetse Israel dufite bagakuraho ibirindiro byayo byose muri Libani. urumva ibi bintu hari no kunega abantu baba bavuga ariko bareba ku ruhande rwabo gusa nawe ku ruhande rwabo babwira ese ibirindiro byabo bazabivanaho gute? Ni ukubarasa bakabanesha, gukubita umwanzi ukamuca intege ukamunesha paka amanitse amaboko.
aho nicyo byaba bishatse kuvuga. Mm. Ariko ntabwo ntekereza yuko erega buriya kuvuga biroroha. Niyo mpamvu ngewe mba mbona niba uri mu gikorwa gishyiremo umwete, amagambo make, ibikorwa byinshi. Kubera ko reba nka Trump ukuntu yagiye atubwira, none se ibyo yagiye avuga bihwanye n'ibyo yakoze? Biratandukanye nyine, amagambo ari ibikorwa biratandukanye. Buriya ahubwo ngewe mba mbona Irani ahubwo inakazi. Irani iyo ivuze ikintu neza neza iragikora. Ariko Abarabu ibyo ni iragikora pe, iragikora. Dusoza kano kantu kabaye noneho ko karantangaje. Ese Amerika nayo yaba igiye kumera nka Irani? Irani urabizi ko Amerika yirashe ikagira asa mu bintu byabo biri mu bindi bihugu. Sinzi nimba oya subiramo ako kantu. Akantu kagiye kabaye noneho karatangaje. Urabizi ko imbaraga za Irani ni ukurasa ibirindiro bya Amerika mu bindi bihugu. Yego, ni nako none intambara se ihagaze. Amerika nayo yaba yavumbuye izo mbaraga ko yarashe muri Omani? Yarashe Omani kubera ubufatanye bwa Omani na Irani. Nayo yaba yavumbuye izo mbaraga se? Byaba ari ukwigana. Kandi hari umugani najyaga numva kera niga muri pirimeri ivuga ngo urwiganwa rwa mushushwe rwamariye abana b'imbeba ku rukihari, ku rubariro, Ku rusenge. ku rubariro cyangwa ku rusenge. Yego, ubwo rero Amerika ibaye yabikoze gutyo byaba ari urwiganwa, kandi wigana ingendo y'undi ikakuvuna. Bavuga ko ikuvuna. Ikinagaragara ni uko ubwo baba bamaze gutsindwa n'ubundi bavuga ati nta kundi reka ngo baba bagiye gukopera umuvuno wa Irani, sibyo? Yego, ubwo Omani ni inshuti ya Irani. Ubwo rero baramutse ari gutyo babikoze byaba ari urwiganwa, kandi ingendo y'undi iravuna, mbese muri make mu kinyarwanda cyuzuye. Yes, reka abadukurikiranye twasubikira aho ngaho. Ntekereza ko byazaba hiwe. Twasubikiramo tukagaruka ejo ko nari ntangiye kujya mu mavuta. Ngaho gira icyo ubwira abanyarwanda ikindi najya ngo dusubikire ngo kugira ngo be kurambirwa. Kugira ngo turinde n'amamega yabo baba bakeneye no kwikaraga ku yandi macano. Reka tubashimire aho mugejeje mutureba. Imana ibahe umugisha, mukande amalike, mutange ibitekerezo uko mubyumva. Ikiganiro cyo mu burasirazuba bw'isi ni akagaruka. Nuza kugera kuri no point twari tugezeho, utubwire wowe udukurikiranye, utubwire niba Amerika itiganye Irani, byandike muri comments. Mukomeze mugubwe neza. Nyuma ya kamera ni Justin kuri mikoro.